Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Hurmatlı bizim podpisçikler, alış yerde жүрген mekendешler, Tulpar tığının kesektegi çıkarılışı Özgön rayonu İrisu ayılınдағы Mamадалиев Шамшидин атабыздың аш тойындағы koyuluçu sorunlar 3 torpok, 4 koy, 2 tay, 1 toqulu at, jana altın kur eken. Bugün 2023 жылдың 17 декабрында тойлақ башталған атат. Мамадалиев Шамшидин атабыздың тойлағына ушу сорундар коюлуучу сорундар де. 1 тоқул ат, 2 тай, 3 торпок, 4 кой. Жана акчалай байгелер бар екен. Баш байге алтын кур екен. Дуа кылып, жакшы каалоо тилектерди айтып, каналга каттал электер катталып коесуздар. Ирус ушундай сонун айыл экен. Биз да биринчи келишибиз. Муну караңыздар. Биздин жаратылыштын кооздугу, Кыргызстан жеринин кооздугу. Кыргызстан жери ушундай кооз жерлер. Бейиштин эле төрүндөгү жерлер Кыргызстан. Мына сорундар чыкты, иншалла. Улак башталуу алдында турат. 4 кой, 3 торпок, 2 тай, жана тоқулу ат, баш байге. Мына алтын кур экен. Баш байге мына алтын кур. Иншалла ушу сорундар кайсы палвандардын капчыгына жылмайып ат жалына буйурду экен. Палвандар келип жакшы булак таза чаап, теги жок, көңүл ачып атабызга дуа кылып кетиңиздер. Ушул сорундардын баардыгы сиздерге деп коюлган палвандар. Таза чаап, таза алып, дуа кылып кетиңиздер. Улак башталуу алдында турат. Бир канча мүнөттөрдөн кийин улак башталат, иншалла. Погода дагы сонун, күн ачык. Сонун байгелер коюлду, сонун өтөт, иншалла улак. Алыстагы мекендештер көрүп, каналга кошул электер кошулуп, класс басып, дуа кылып коесуздар атабызга. Улак башталуу алдында турат, иншалла. Бул сорундары баш байге алтын кур. Мына Шамшидин абабыздын айылдаштары абабыздын астында келип бир сыра тилават кылып дуа кылышты. Ассаламу алейкум, жакшысыздарбы баба? Шамшидин абабыз тууралуу кичине маалымат берип койсоңуздар. Абабыз биздин билишибизче Шамшакам ушу Ирису айыл өкмөтүнө караштуу бардык айылдарда ветеринардык врач болуп иштеген. Өмүр бою иштеп, элдин жакшы сөздөрүнө эгедер болуп, элдин жакшы фатоосун алып жүрүп, өмүрүнүн аягында кичине ооруп калып, оорунун негизинде өтүп кетти. Ага чейин өмүр бою бирөөдөн наалет албай, жакшы иштеп жүрүп өттү. Балдарын, кыздарын жакшы окутту, жогорку билимдүү кылды. Шамшакамдын арты кайырлуу болсун, жаткан жер жайлуу болсун. Атадан жакшы Маалекеге келген адамдардын баардыгынын дуасы, фатоосу Шамшакамдын рухуна багышталсын. Алла ыраазы болсун. Машалла, машалла. Айтканыңыз келсин ова. Атадан жакшы уул туулса, ушундай элдин башын бириктирип баш берет дейт. Ушул жерге келген эл журттун, алыстан келген коноктордун кылган дуалары, тилектери баардыгы кабыл болсун. Ава сиздерден Алла ыраазы болсун. Сиздер да оорубаңыздар, көп жашаңыздар сиздер дагы. Элдин алды болуп, сиздерден кийинки жаштарга, айыл элине, деле Кыргызстандын жаштарына жакшы насааттарды айтып, дуаларды кылып жүрө бериңиздер абалар. Оорубаңыздар. Мына Шамшидин абабыздын ушу үйү экен. Ушу балдары азыр ашын берип, улагын уюштуруп атышат экен бүгүн. Өзгөн районунда, Ирус айылында, Жаңгакты деген айылда. Бул жакка мен биринчи келишим экен, бирок аябай кооз айыл экен. Могу Жаңгакты деп аты затына жарашкан жаңак экен бүт эле. О, жактар бүт эле жаңак экен. Жаңак баг экен. Машалла, машалла. Рахмат аба, сиздерден Алла ыраазы болсун. Машалла, мына улак башталды, улак оюн талаасына жөнөдү. Палвандар, күтүп алыңыздар, улак жөнөдү оюн талаасына. Улак өтө сонун союлган. 50-55 килограмм салмакта. Улак башталды. Оюн талаасына кетти.
Assalamu alaikum aka. Aleykümselam. Жақсыздарбы? Жақсы. Aka, мынау Шамсидин Абауыздың аш той улағы башталды. Şu улақ туралы кішіне комментарий беріп қойсаңыз Абауыз туралы. Şamşak ağzında su жатқан жери жайлуу olsun. Amin, amin. Akıbeti beyişten olsun. Allah Taala'nın şu beyişten orun versin. Amin, amin. Bugünkü olup atkan marekesi tınç, öde kısıksız, жақсы ötüp ketsin. Amin. Şu hakem ballarına rahmat. Şu atasını eskerip, bugün şunça eldi çakırıp deyin, eldi çakırıp da deyin. Şu bugünkü deyin жақсы ötüp ketsin. Maşallah, айтқаныңыз келсін aka. Бұл аттың тарығы кішіне тоқтала кетсек aka. Бұл аттың тарихы укам, бұл өзüm kol bala, özüm östürgem. Maşallah. Hazır buna 5 yaş. Ha. Ulakat çavalek biz bırak. Kırgız жылқы, таза қарабайыр. Ha. Kırgız жылқы. Hem Kırgız жылқы емес укам. Бұл aralaşkan. Ha. Atası angliski çistakron. Yenesi Arlovski rısak. Maşallah, maşallah. Şunday ukam. Ha. Özüm östürgemin bunu. Şu birçok katarından ısı menik ösü. Жақсы aka. Жақсы аттар. Atası bir. Жақсы аттарды қармайды екенсіз aka. Жақсы аттар шығара берің aka. Rahmat. Қораңыздан жақсы аттар үзілбесін. Бұлар да Sana da rahmat укам. чистокровный таза жылқылар екен бұлар да. Bizi söyletip nasıl elge tanıtıp atkanına sana da rahmat. Amin, amin aka. Қызматыңыздарда ауыз. Мына акамын, өз акам саяпкер екен, мына чистокровный жылқылар екен, барды учетең. Жақсы жылқылар екен. Бұл дағы 2 жаш екен бұл. Орловский рысак менен дағы қайсы жылқының қаны бар дейді, бирок бойы жаман биік екен, 1,75 екен таза. 2 жаш. Чоң жылқы екен бұл дағы. Жақсы жылқылар шығара беріңіз ака. Қораңыздан жақсы жылқылар үзілбесін. Бұндан да күшті жақсы жылқылар шығарыңыз ака. Maşallah, maşallah. Mına улақ башталу алдында тұрады. Мына Шамсидин Абауыздың уылдары. Улақ башталу алдында тұрады. Азыр алып келдіріп, дуа қылдырып баштайыз деп атышат. Шамсидин Абауыздың уылдарынан да Алла разы болсын, шунша елдің башын бириктирип, мына улақ башталғаны тұрады. Maşallah. Kurmanbek, Kamil'e ömer kulaklı pataklı paştaylı kam. Kamil aka söylеп қалса? Çatpay duruyor. Aksakal, göksakallar, alıştan, yakından gelgen tuğanlar. Masalaka bastırızlar beraber. Şamşakan baldarı 2 yıldan beri uşul. Elden bir patalık koyup, adamın arvasıyla ulağın verip koyalda uşunu takır çolosu çıkmay jüretti. Oşun için bugünküge bolca ança-mınça karındaş ürüptü çakırı aldığı bugün toktatuğa tuğra geldiler. Ança-mınça aksakallar varıp eldi çakırı alıp dağı toktatosun arı bere vergile degen söz için biz çıkarıverdik. Tuğra meskelçilikler olsa hem özgür kardeş şu zor oşundan düşünürsler. Oşun Şamşikan baldarına bir jakşı niyet kılıp dilek aytıp ömürler uzun bolsun dep densolukları beken bolsun. İşlerinde iyilikli olsun. Mehmet söyle ismi. Assalamu alaikum. Bugünkü marekenin katışıcıları bana aldığımızda satar aytты. Bu Şamşaka elmenin жүрген elдің қызматында жүрген elдің сүйменшігіне elдің бардығына осы жақсылық қылып қызмат қылып жүрген кішілер. Biz менен de bir kişileşip қалған. Өзі кішіпейіл, ақ көңіл, еш bir kişi менен bir zaman жақсы айтышпаған кішілер. Mına oşunu baldары aşın verip aşın bulağın giyin beremiz degendeler. Mına bu da buyurup bugünkü tuş geldidir. Bugünkü mareke жақсы ötsün. Amin, amin. Uşu patalardın bardığı, kılgan eksandardın bardığı, uşu Şamşakanın sağına tiysin. Amin, amin. Жақсылықтары olsun. Baldarının bardığına rahmat. Ne kalap, ne tilek kılsa tilek maksatlarına jetip, bugünkü tilekleri daha ağlı olsun. Bardığınarga tınçılık, amançılık kalayım. Жаңақтının eli, bütkül ele elimiz bardığı tınç olsun.
şunday marekeler köp bolsun. Bolsa dağı tınç bolsun. Bugünü jakşı oynap, baldardın bergen sorunlarını alıp, razı olup ketkile. Amin. Amin. Bugünkü marekenin tınç aman ötüşüne razılık çık bildirip pataqlalı. Anan tuğandar içine tapkan taşıgan sorunlarımız var. Sorunlar da aytıp koyalı. Çoğu altın kur, casalı at, 2 tay, 2 torpok, 4-5 koy, kalgan akçalay. Sorundan narazı kılmayız. Amin. Bir nerse sizlerden soranıç. Ulaktı çoğun tekeçe soyduk. Bir öcerivinin kolunda tekçe cip görünse kapa olmakla sorun vermeyin menet kıldım dep. Uşunu daim kulağına dalıp sürsene jakşı olur. Liboy aksakal hazır nerge koyup bergile götüre tuşul ulaktı. Oşun için ben bir küçük çağın desler day tutamışım. Civinlerden ulaktı jakşına kayıp. Anam sorun aşırıda turganlar da var. Oştan gelgen canaktının baldarının bardığına sorun var. Maşallah maşallah. Uğurtasılar mı kılganlar? Kalganlar yok koyun. Budayla kıkıram. Oo. Mınау урматтуу келген чабандештер ушул улакты жакшы чаап, жакшы ойноп, жакшы мээнет кылып алып кетиңиздер. Азыр Сатыр акам айткандай тек жип дегенди колдонбоңуздар. Эч ким ага банда кылышпасын. Мынау жерде Сатыр акам не десе айтканы дегени Сатыр акамки болот. Башка бирөөн келип ортого түшүп, мындай дебейсиңер. Сатыр акам не десе болду, ошол болот. Башка эч ким киргизбейт. Биз да киргизбейбиз. Сатыр акам өзү бий, өзү башкарат. Андан кийин ашырап тургандарыбыз бар. Кичине ошол малда карап болуп коёсуздар. Koy persever bolan aksakallar var. Мураш Айштан бар, Аса акам бар, Жусуал акам бар, Тимур акам бар, Бактияр ака бар, Кочон акам бар, Дүйшөбай ака бар, Султан ака бар, Талиб ака бар, Садырбай ака бар, Асабай ака бар, Коз акам бар. Мына Оштон келген меймандарыбыз бар, балдарыбыз бар. Ошолор бар, общийле. Анан мына жерден карап туруп, дагы өзүбүз айтып, ашырта беребиз. Жалпакташтан келген, алыстан келген да меймандарыбыз бар. Карап коесуздар. Бол Сатырга. Sorun barına cidden topkanlarga ham topmaganlarga. Kara Kamil, Muraşaka'da aşırıp sorunlar sen. Mınау улактын башталды. Биринчи сорунун Tadı mı Koyu esimiz aşırıp sorun alıp turgan boldu.